Liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba with your Manong Jun Seriales. Ken ka na kanyo dyan Mark Pastor. Para iti talong oras sa napuan panangipateg, tibugod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem. Purpur ngiit. Kargarakgak. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito'y lang 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit. Ada kami manen nga FDG. Amang liliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo. Bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtipin na tektay nga Ilocano. May isa man na pong presentasyon ti mga ganyo. Manipot ti 4 decade duo. Manipot ti pagkaya may Manong Jun Seriales. Sigat with Apo, very busy pa yun dito ka anak John Mark Pastor. And we are the 4 decade. Kung anong kagsautat tayo. Nagipopos na garag di page. Aya, dito lang nga po. 97.7. Po, di pa nalpas. Aya. Excited. Dito lang nga po, kasamitan ng radio station Tintahir, Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit. Okay, anyaman nga ro, ting kay O'Brien tatang kanito, madawa kay man nga agisal sa lapay, agplan-plancha, agin inaw, anapay aya, makichismis idta, kada makitetex, kada, ayan, antabayan na kami abo, iti talong oras, kaduan da kami, I should say, kahit ako, nagadong dagos in the text messages, kada ito, tinayan ko, duwa text and one. Ayaw na. Ayan, kahit itatangal daw ako, kahit nairanamot nga itata iti first year, I should say, first year anniversary ti Isabela United Artists. Ito'y binuangay mi apo nga grupo. Dagiti kumakansyon, kada kumukureng-reng. Ayan, bareng da makadanon naman, guest kada kami. Kahit open, dito nga grupo apo, kada kiti adaan ti talento na, dagiti kaya na ti kumanta. O kaya na ti agigam iti instrumento dita, mabalik kay apong maki-join kada kami tapno agkaroon tayo man iti mas adado pa nga project. Ayan, adna na po tinalpas nga project mi dito, ay first album iti Isabela United Artists and it's available in the market. Ayan, dito apo dagito ikakalaing nga kumakansyon ti Isabela. One. Sala nakapsot ni Mike ko ya. Medyo nakapsot. Ang arod metan. May amat. Kasla ko. Ayan nga rod, apo, gitay, kada kami ta Villa Carmen, ni katugangak, good afternoon, inang natin, ni bakit ko nga Juvie, dagiti anak ko, ni Ajang, Jason, and Justine, as well as DJ San Sebastian, ni Tatay Felix, ni Annabelle, ni Venus, good afternoon kada kayo. Sige mo ka lang. Siyempre, di balay. Ay, tadi sa kayong school ni nanay. Lourdes. Di ka muna si Mang Pagdagiduan, Nick Anthony, kini An-An, na mag nga panagdingdingagyaw. Kanamin nga dingding kita porok 4. Kinantingalaos. Kinantingalaos. Madi mapuko data. Roderos. Dangkal nga Edgar Badwa, dingdingag danawa ka no. Di ka mo nagdingdingag pila danti Honeng. Da antingali ni Bigwil, da antinga Narse. Kanamin nga dingdingag dita Villa Carmen. Kastamat DJ Ranyag, DJ Kapagyak, Krabahal Family. Naimbang malamyo, amen. Ngarod, bosatan to tibay sa nga sonata para kada kiti lalaki nga agob obra.
Nagtaraking kukis mo, nagtaer ti takder mo. Nagdakal, tamasas mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, patitirong apandakalis yan. Nunagnakan ti kaaduan, talyawan datapos turan. Kaaduan, ababai, arapa abda katrabii. Day tamat, jo abagim, kaay ayuda apermi. Ngem anyan, akik mi, tilaing mo wanang pili. Sinarak mo, tay babae, anang perdit kinalalaki. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba kenagkupin, agaw awir kapay ti ubing. Aglansya kenagsagat, agpisok kenagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sang pinanawan. Adapay tinagsamal na mati nga ikalaysan. Arit na paykat na dalisan, inalampay aninang. Anyatata, tiropam nakasarak sunat na bakna. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba kenagkupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansya kenagsagad, agpisok kenagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Nagmayat, abuya en tabaging pay tiyag palengke. Agugas, tinanganan, kenagsibug ti masmasetas. At damit tay makibarbartek, kangen kela at nga agtaray ka. Aday tam, itudo, tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba kenagkupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansya kenagsagat, agpisok kenagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba kenagkupin, agaw awir kapay ti ubin. Aglansya kenagsagad, agpisok kenagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Kapipilim. Una, ano, lyrics ta. Okay, ngarod. Katagiti, so amin na pong miyembros kan opisyalis ito for the Kedua Hong Kong chapter nga idaduluan ni ading Angie Ragual. Manarimanda pong ading Admiralty, rooftop itata and Admiralty. And they're having fun. Of course, they are celebrating nagiti birthday nagiti daduma apong nga miyembros. Ngam ti matandaan laeng kat ni ading Ella Benadero. Ayan. Birthday na? Birthday na. Oy. Happy birthday, Happy ading. birthday, Ayan, Ate Ella. Ken katik dito duma apo i-message da laeng tano makablaawan na kayo. Yeah. And adati nagmensahe kanya kiti Rabii Kuna. pare. Kuna na. In medyo ada pakigdo na basit.
Pakigreet ng happy birthday sila Kapitan Gigi Lumboy at Sir Philip Domingo Anton Bigat. Ano bigat man ni Sir Philip. Thank you. Para mas masaya, napagkamahan nga balse para kanyada nga duwa. Nani, kumare, Principal Inocencia Cabote Marcelo, iti Pagrangayan Elementary School. Oh. Damdama di balsetan. Kasla nakigtutak tiya da nakita nga buibuyan eh. Ano ka na? Nathaniel, yan nanonood si Sir Nathaniel Guntang. Hello sir. Founder ng United Suzuki Alto Club of the Philippines. Wow. From Manila. Naintindihan mo ba sir? Ilocano? Tagalog siya eh. Nanood ka na lang. Ay, dito lang. Nag-text pala siya oh. Sir, batiin mo naman kami sa United Suzuki Alto Club of the Philippines. Nanood kami ni Commander ng live nyo. Yan. Magandang hapon, sir. And di ko alam yung pangalan ng asawa niya eh. Magandang hapon. Okay, kahit na Tagalog siya, okay, magandang tanghali po sa inyo. Hindi pa hapon dito sa Pilipinas, dito sa lugar namin. Tanghali pa lang. Ewan ko dito sa katabi ko. Bakit kasi hapon na sa kanya? Alas 12. Ay, tanghali pala. Sorry naman. Akala ko eh. Ayan. And of course, tayo na ako na doon mga bisita tayo na dito Tarwaran. Nakita ni Ruby J. Kuya Ruby J. So, good afternoon and please feel free to come inside the station nga kunada. At apay nag-text ito ko na yung bag nga malam yu sir. Apo sir, ako na naman. Kaya't kumaan nga kablaawan, di kita kabisat ko, di jay Ambatali, Tameli, Inday, Aida, Rolly, Mario, Din Espiedad, ken kastamat ni Kay, Ever, Genius Kalamkam, ti Sinamar Norte, San Mateo, kastamat ken ni Chato, ni Robert, ni Kier Prince, Prinsesa, iti minanti uno kawayan Isabella, and also to John Genesis Layugan, but most especially to my loving husband, Cornelio Kalamkam. It's me, your Auntie Flor Piedad of Villa Carmen, Ramon Isabella, 3319 Philippines, Purok 5. Ay, Ilocano. Ilocano daw pala yung misis niya. So it's a good thing. Nasayaat. Ket sabi ko mata. Si Ma'am Ashley. Yan, Ma'am Ashley. Naimbag nga malam mo, ma'am. So no worries. May sabay ko na nato good day. Abalayan ni JM. Pa-request man ti Halsema. Tay sala jay tattao ti Sirok Mangga. Salamat. God bless ko na ni Abalayan Adel. Dito yung Facebook Live? Anak ko na. Ako nga. Nagaduda kayo dito. Sige. From Arnel Mariscotes Frilles. Smiley lang. Nga agbla-blush. Okay. From Mitch Jose. Hello karoba watching from Qatar. Kanabat ni Ate Digna Lanuza. Ay ading kuya mga idol. Have a blessed Sunday to all of us. Watching from Taiwan. From Hiner Kabakhan. Kanabat ni Bernadette Ruiz. Watching from Hong Kong. Bernadette. Naimbag nga malam. Karoba pakabalaw man dyan. Dua nga babalasang ko. Charis Macon, Charilyn Pagalaman. Dita Bacolod, Kawain City. Isabella. Watching from Malaysia. Aro, disublite dati request sa tayo ni Kumari Cynthia weno Ma'am Inocencia Cabote, Marcelo para kadagi tayo doang agkas nga itatang partes apo iti agagayem Circle of Friends May. Of course, Barangay Captain Gigi Lumboy, happy birthday, and Sir Philip, our district supervisor. Happy birthday, sir. Ramon Central School Incorporated. Ayan. And bumal si aming nga maestra nga nakalabaga nga kuna ni Mayor. Nagbaliw ang tipanawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat pay balik senin pati lang ken ugali jakon na matarosanen awanen ni Ilokanan nga amamuki diya panawin ayawanen day di narumpi ano umisan mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay santo makuti ayawanen tingkam misala kabagbaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti bagbaket tanu bumal siya'y napigket.
Okay, once again, idadalwan ni Sir Philip Domingo, iti District Supervisor, iti Ramon Isabel. Isa lang, Ma'am Luisa Olayan, together with, sino pwede kita itong mga principal? Sir Camilo, guyude mo, ibaga mo, sumala kayo. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda no agkawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanin ni Ilocana nga mamuki di ununana ay awanin day di narumpi ano umisan mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santubay samtumakuti ay awanin tingkang isala nababaketen kadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanin ti maisala intarayda anusan minti bakbaket tano bumalse ay napiket ay awanin tingkang isala tababaketen kadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanin ti maisala intarayda anusan minti bakbaket tano bumalse ay napiket ay awanin tingkang isala tababaketen kadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanin ti maisala intarayda anusan minti bakbaket tano bumalse ay napiket ay awanin tingkang isala tababaketen kadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanin ti maisala intarayda anusan minti bakbaket tano bumalse ay napiket. Dito text line ti nag-text. Correcto di siya da nag-text. Request command di Halsema, thank you po kuna nang number laeng ako madina imbaga ti kinatao na. Dapat dito request ng Congresswoman Catherine batiin mo si Ma'am Puring and Ma'am Early. Dito kami school gawa ng AP book from my mother, Nanay Lourdes. Pabati si Sir Philip, birthday niya ngayon. Kaya na, happy birthday Sir Philip. Ay, ngayon ba ang birthday niya? Ay, padadang ngayon, wala naman. When kini pare, Kapitan Gigi Lumboy, aywan, happy birthday po, Kapitan. When re-elected barangay captain of nga nagsapata di Biyernes together with Manu, iti barbaro nga kapitan, madik amo. Pero as far as I'm concerned, 19, siyempre. Una nga, madik iti barbaro. Tagiti dumagat, nagtultuloy ay, re-elected ta. Okay na yung bagang malam, FGD, kablaawang man, iti naragsak nga isasangbay, ti maikatalupulo ka uwalo nga panagkasangay, iti ex-boyfriend ko nga ni Sherwin de la Cruz Palak. Iti kumabkablaaw, tay ex-girlfriend na nga ni Marites Domingo Palak. Kantain nyo man, iti Victoria. Ayan. Nayata. Amok nga ex da, siyempre, itatangka at agden-den na danda kita. Ayan. So, happy 38th birthday. Eko na basit. Okay, manong John ken manong JM na imbag nga pangaldaw yo manong kablaawan Manila kay ko nga ni Manuel del Rosario ay manong nga duwa kanta nyo na si Siwit siya ni manong ni Rosel del Rosario de por siya 7 Centro Ramon. Ayan, orno nga bilang po kita nga request and then we will do that later on. Kakuna na pa'y hi mga idol kuya Amak, great man kami dito sa Ranyaga ni na Mang Katit Banyaga, Junior Beggan Cardoringor, Roger Boy Manuel, Tinabuan, Santiago City. Thank you, Apo. Okay. 7 inches kanuti kanta 7 inches. Dito mat Manong John, ading Mac para kay 7 inches from Carmela Hernandez. Nagijiro sa tayo, Halsema, si Siwit. Hi FGD, watching from Jubail, KSA. Jubail. From Hazel Arcia. Request man idol, tayo tagapulot from Planet Nemic. Kuno na, metsa. Batek man mga idol, ket ko kablawak, tayo pamilyak. Pap Helio Pang, Wilfredo Jimeno, kanda kita anak ko, Wilbert, Wilson, Mark, Khalid, dita Barangay, Bitalag, Tagudin, Ilocos Sur.
Kanaban ni Geraldine Codal para kasman DJ tapno di ka maila. Ano eh? Pakikablaw man mo at mga idol pag kita pare nga natatangkan titumang na from Zerwin Uwang Ken Bito Punzal from Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. Okay, kati maudi nga sa nga request ay nga message sakbay nga kumansyon tamanan kuno natin ang bagal daw manong June and GM talagamot makapaawan panog ti boses yo pa kablao man manong kung Arnold Centro ni Miko dakilang alalay ng hunter ni tatang ko Ameliton nanay ko a Virgie nga napan nagbalon jay taltalon agpaspasika kami agparparab kami no bigat ay agparab kami no bigat sa kawilo kuma tamasa pa amalpas ni RJ nga anak ko nga nagmangmangan manon so trabaho na kan dagiti taganarbakan uno Gimba Nueva Ecija salamat manong Ken pa-request man datay tukol nga arado sana ayan kinitatang ko para ko nang siwari kanan ni tatang ko ay kunan ni tatang ko salamat manong kunan ni Sir Doc Garcia ayan Sir Doc dito yung ulit good noon mga idol from Mary Jane Romero have a blessed Sunday sa mga sa inyo okay? Sa inyo Karuba from Eugene Tejada kanamat ni Marilyn Eustachio dito siguro nembanggal daw mga idol Karuba, pwede po bang mag-request adjay nagpintas kano ading iroknoy ko kadagiti pada ka napintas. Hehehe. Thank you and God bless. Okay. Kan kana ay waday asay kantina. Sumalat na kamo. Waday asay kantina, sin igid di kalsada, sin banda na adhal sema. Ay unpay banbantayan di mistisa ay balasang napintas na po daw iman at adoy mang aram kabaro ay gogoapo pagdaamin formado watak pay wad kumidkid puya o watak pay iit ka balasang ay naaamo naagdagsan mo kat ko nanabot sang kiday ko Begaw pa'y isang inilak sexy ay panag-aw-awag yapo yung ay mankikila Okay, na kita bisitas mi apo di Taruar sumbret kayo ading Ruby J bueno ading JJ makatuna sino ka na? Ampay apong na ay diyak ni namnama ay saktan baulay doon balasang edhal sema umiguyod yan kananay kataman inumta dilay dak duduwata binmatong sinlamisaan hinaw at nan botelya nagpunsiyan din pusag na dadak ko digayang gengko kaman maktatsan yes ko anumalian mo itok do naugdagsan mo kat ko nanabot san kiday ko begaw pa'y isang inilak sexy ay parang aw-awa yapo yung ay mankikila naugdagsan mo kat ko nanabot san kiday ko begaw pa'y isang inilak sexy ay parang aw-awa yapo yung ay mankikilat kilkilat anak ko na dito tipe lang magandang hali po naulip man dito dalaw kordon pa-request man dito tumang manong istagot ko man kabisat ko nga lalaki it's me Aiza iti kordon Isabela kung nana kunamat ni Jerome Aggalot dito pa-shout out po sana hi kabla ko man ti kakabagya dita Villa Carmen from Jovi Mactal Bimbo Ken ni Hershey Gabriel. Hello mga idol, Sir June and ating GM. Have a blessed Sunday to both of you and all the listeners and viewers na imbangal daw tayo amin watching from Singapore.
Ayan, apo, mapapura kami nga agbasbasa, tikinaado iti messages, masapol nga ilipas may dagito isong di kayo agbabalaw no kaslalang tumartaray apo nga tren iti panangibalikas mi. Naibaga malam yo, idol ko kablawa man, dagiti kablaawan nga kakaduwak nga naka-duty dito University of La Salette College, ULS ko na naka-duty, manan nga madamang agdungag, di makaayayo nga boses yo mga idol ko. Kasama ka dagiti kakaduwa mi, ULS Hospital, nga madamang hospital, nga madamang hospital, nga madamang lang hospital, nga agdungag kanyayo mga idol. Pa-request man, de kanta nga scooter, kotar, ha? Dilang kablaaw, SG Banyes iti Planas, Ramon Isabela, thanks mga idol. Hospital. Yes, taga Planas. Madima po ka o nga agdingdingag kanyata. Pagkablaaw idol, Ken Bentot. Sabali mo tinagan na Arabic. Ay ka auto pa chusubar. Alaikum ko namla tatan. Naimbag nga malam yo mga idol, kablawang man namin nga taga Gataran jay barangay na Nabakayan, Valdez family, De La Cruz family, Castillo family, and Damaso family from Toronto, Canada. From Teza Alejo. Toronto nga talaga dito. Toronto. Naimbag nga malam yo mga idol. Ay, balay nabasa kayo man. From Daisy Hermie ni Hildo. Wow. Good PM po sa inyo dalawa. Di po ako Ilocano pero gusto ko po ang mga kanta nyo. Binabati ko po mga tao dito sa Nagasikan, kay Cap Mac Ray, kay Arman, Rudy, Crystal at Ate Lorna from Daisy. Wow. And of course, our shirts courtesy apo ni Kabsat Nelly Mariano iti Hong Kong. Thank you so much. Ayan. Ate nga favorito mi ta medyo nalamu yung titela na, they're very comfortable. Ate nga yato. Kahaamo bagbagan at kanyang sinong rod. Ay. Parehas lang, parehas. Good PM FDT Brothers. Kunana, greet mga bayan ng Minory Jones sa Bunganay Festival. Please sing Sisiwit please from Barangay Captain Rodrigo Rafanan of Minory Jones. Minory. Minory. Amadi kabil di cellphone data di ba no nakapoy iti kuanan? No nakapulo iti no man din na makarga gi picture sa picture na gumatang kati Minory card. Minory card. Hepo. Pakibati nga po kami dyan sa bahay kumakain. Bahikan po yung scooter. Ako po si Angelina Cantora ng Kagilingan, Cardon, Isabela. Dito mat. Ay, Diyos ko nakatado kasunod ang malmal. Dito mat. Pagkablaaw man po mga sir ang si kumari ko. Sa Villa Carmen. Kung na kaya, lalong-lalo na kay kumari Norly Pasyon. Sampo ang mga family nila. Mga inanak ko dyan sa Villa Carmen from Bakawan, Alfred. Pag-greet mga idol, God bless always from Tess Gayadan. Request man DJ Ocho Trios. Nga isagod ko kadagiti na hilig nga mapanjay Ocho Trios. Edwin Lorenzo. Ocho Trios. Baka Ocho Rios. Ocho Rios ita, actually. Kung naman nila kay Bianong Tepeng. Apo na kita laon ni Ocho Rios ita nga Diyos ko. Hello, Karuba. Nilabana di 7 Cs. Oy! Anyo maabak ti 7 Cs sa adati memory na kanoday dyan. Paglamlam maganda nga talaga. Okay! Ngarod, katagiti natangkon. Apo, ti pa nagtumtumong na para kanya yo. Sisiwi. Ay nagtangkon at humen, tunggal ada babae adunteng. Digdiga damdama lang inan ka eta ay nagtangka na tuman tauray no text makipin at naganen pasaak lang itilod kayat nan makipalod sa kamangon tibalod kastat ubrak kakasa uray itantaad dan asawa single pay kun na jakman amuno apay apachanda naduma iti biktima balasang ken balu patulat ang endimteng didirata at dana nakat no jak ibalay patayenda ay nagrigat kayang tikas tuya babaero maibus ti pisang, maibus ti kwartam, pati kababain na. Ay awan dagiti sanikwag, nagbibingayan da.
pagtaenga amang aklon kaniya. Alaga ko na dito naimbangal daw ito yung amin nga taga Villa Carmen. Kablaawa man jay guwapo kung napipintas nga Uncle Ken Antique ni Edgar Badua Ken Ante Estiling. Iti purok 4 from purok 5. Tugtugan nyo man apo, tatay kawitan na nagkapukin ni 5846. Di naman bagano siya sinusunod. Ay nagtangka na tuman, tanagadutin ng kapakpakanan, sustento adawat da, no jak itat agyanak nagtiselda. Ay nagtangkan at tuman, ngemdamdani ak mangagpakalan, tep-tep pa ti babae, wigrig-rigat na talaki na hilig ti babae. Ay nagrigat gayang ti Kastya babaero, ahaha, ahaha, ahaha. Maibos ti pisam, maibos ti kwartam, pati ka babaingan. Ay awan dagiti sanikwak, nagbibingayan da. Awan pa yung pagtaengan, awang aglong kanya. Ay nagrigat gayang ti Kastya babaero, ahaha, ahaha, ahaha. Maibos ti pigsam, maibos ti kwartam, pati ka babaingan. Ay awan ang dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yung pagtaengan, ang mga klon kaniya. Ay nagrigat gayang ti Kastya babaero, ahaha, ahaha, ahaha. Maibos ti pisam, maibos ti kwartam, pati ka babaingan. Ay awan ang dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yung pagtaengan, ang mga klon kaniya. Next request. Ayan, nagpaya po iti taga Villa Carmen, ay Villa Beltran. Karoon ang kiniman ako, Regina Seriales de la Cruz. Kinilaki na nga ni Cipriano, kung mga madi, Pupot, kung alatan de la Cruz. Kanda kiti ka anakak ni Gerald, kani baga na, kani Pigoy, kini Jigo. Ni Jigo, kung ako mani. Oh, sumala kayo po, Villa Beltran. Awat dinukmaa unka ay ayama intaruk taama sisiwit unna ata nukad nukamanyo tokayan na imayo iso nga amaan nyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulumawa borboron ko. Sumulat noog kumadyo tasa ko dinampaamo. Ijis sa nga version di mas bagay na dito ya. Nako na nanti Gina. Ay ko damdamapay ka no, willingly pay ka no. And paspasalamat iso na siyempre di panang kablaw. Katamta pa lang po dito kami gatiwan para iti may samanan nga show. Apo, awan Nakita ko- sarsardeng. Nakita ko ni Kote ni Auntie Cathy.
She's watching? She's watching right now. Okay, good hello evening. there to all the people of Hilo, Hawaii, the big island of Hawaii. Sayang si Yusun Intunua July July 28. July 28 kuma it's too soon isong hanga na naipag na dati visa no aping at visa nang amin aya. Siyempre nga mabalin aya nga bigla latang adita kamen. Aya. Okay, anyway, thank you so much for inviting the four-decade duo for Miss Hawaii. Imoy ko binisita, igaw di sukbot na nang itlog si Doa, maam-amaan siya. Nupion yumaam-amo, mampakada kayo. Tapno maogoman nyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, nulong mawaa, borboron ko. Sumurad noog kumanyo, tasa ko, dinampaa mo. Sisiwit ko, o sisiwit ko, nulong mawaa, borboron ko. Sumurad noog kumanyo, tasa ko, dinampaa mo. Once again na po as panang pabaanang tayo iti kultura tayo hanla ang Ilocano no di pa tagiti pay kapwa natin Pilipino apo nga sa balimot ti ethnic group na like this Kangkanay, and we also have a Kalinga and napit dagiti Ifugao and masapol nga susuruan tayo dagita ta kinay kaya damat dagiti Ilocano music tabok. Yes. From Kalinga gitang Kalinga dajay ko sisiwit. Sisiwit is from Kalinga data the ethnic group na and agpapada nga dati kanya-kanya nga identity na dagita nga sonata. Kaya nagpoko dagiti nagadon. Nagadon na mensahe dito madimi unay pagpasensyahan nyo na po ta tumayab. Madimi mabasya. Mate. Okay, request man tayo do atamme from Sir Entong Tilapas Saguday Quirino. Do nga atamme kano balong. Kablawa man ti amin nga ti Garicarte Norte nang runa kada Mamang Berlin ken Papang Andres, Ami and Donis Alvin and Amelin, Abel, Miera and Boloy, Bastion and Juning, Ara and Rickson, Joy and Val, Bonnie and Bibi, Maria, kan Pamilya Dionisio and Fernandez. Thanks from Belia. Okay, requested song is Tumeng Konana. Okay. Idol, mga kasamitan, pakitugtok man jay si Siwit para kinikada kami nga taga-Kalinga. Salamat, mabuhay. Ikalinga matago-tago. Tako losan Konana mat. Oh, you see. Okay, ni Bangalaw, Idol, igrit naman ni Ranyak Ramon, ni Roger Cardo, Ringor Family, Tata Ben, sa radio kan Junior Begang from Boy Manuel ng Nabuan Santiago. Begang talaga ya? Begang ko na naman. Begang. Tokol nga arado lang ti request da. Ni Congresswoman Catherine nga ta. Okay, Manong John, Nambangal daw, pwede po tumawag. Batiin ko nga po, mahal ko, birthday po kasi niya. Sino na Ako po, madi mga nakakonect na gito devices me for your calls. Pasensya kabsat. So, can we sing Congresswoman? Of course, we should because she's watching. Tsaka request na nanay tatayata, Congresswoman Catherine. Ayan, Congresswoman Catherine. So once again, thank you so much for inviting us, although nga nagmaterialize.
let us see in the future talaga kaya mo Maybe next year or One, kaya may nga mapadakan na iti big island of Hawaii. Wow. And kaya imagine mo na nga taka Hawaii. apo yeah. Aji big island ti kaya mo mapanan. Yeah, the big island of Kadi Hawaii. mapangkaji ko. At the first time di Honolulu kun adang island data. Di mapangkaji 100 island. Madi mo lat na ba? Basta anta kan basta island na. Well, basta island 100 island. Congress, where is that located? Time check 12:49 PM. Nagparta nga talaga ti oras 10 minutos lang yan. Agor ka tabiru kan tabi di jay Congresswoman sige basak pala toy. Kuno ni Josephine Sugitan kablawak man dagiti kakabagyak dita Bantog Ramon Isabella from Libee. Thank you Kabsat Jem and June watching from Taiwan from Josephine Libee Sugitan. Ulitan man. Basta ay naggasat lakit din ti adda politiko agayem na amin ket magunod na nagturay ag lalo no kumpadre na nuwadda atraso na adda ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayenta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamet kasta agayem na nagpintas ti kawes na ay kenagngatu ti takong nano agtignay kaslan iso ti agtakem a diputado aset ganing ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metten ket politiko nukuyog mo Nana, sao ka? Ayan ka kahit ngor nga pastrikan kumadagiti members ti Isabela United Artists iti unik ti booth kahit ngasla handa pa yung mga naka-makeup kano isong agipulpulagid na pa laeng iti lopistik nagdumog pa yung mga simrak nakita mo jubag na ayawan sa dakim maot iti sagaysay Congresswoman Catherine kaya't kamit agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo aring namitin ket politiko nukuyog mo kaya kumit iti kasta nakaam-amu iti grasya Congresswoman Catherine katin ala sigen agayenta tanuat danto papanamay sa agtumet nga umipus-ipus ken ka atay pati siya ti patanda wow nusumungat ta Congresswoman Catherine kaya kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak ta abuyot mo arik na metten kit politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset gak manday tasakam ganuat danto kaguram binakto ako kutaran Congresswoman Catherine alaen nak nga buyot mo alin kadigiyawat mo tawalet mo Pito minutos lang yan na po kasagbayan de las 2 ni Malam kat madama kayong adumdungag iti kasamitan nga radio station Tintayar Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsami with yours truly of course dati katarakyan mo nga uncle yo apo o di kadi kumontra ka ay kung ano kumontra ka hang kaagsweldo ayan siyempre manong Jun Serial sugado with John Mark Pastor operator embalsamador tatan abo na promote kat ititan ti mauding nga sonata ayan may nagpapabati ba dito sabi sir pabati si Tradio siguro dito birthday niya ngayon sa Manggitahan Dilasag Aurora thank you from Sir Nathaniel Gumtang of
Manila. Buy-buya so na, oray makaawat ka. Buy-buyan nang baka na Ilocano. Makaawat man ni baga na Ilocano. Isipa nanto na di kay nang hasawan. Tsaka hindi naman siya pokol para hindi makaawat. Okay, ngaro, di mo nga sunata apo para kadagiti lalaki nga pada ni John Barkengan sa takaan agberbirok paila ay iti maasawa na. Hangkay madanagan adumagatang dita. Wow. Madandana gana Dapat lang taawan pa'y asawa tayo taka nalakaya naka ngem awan pa'y nasarakak ay napili at ngamin iriyak kabanwarak na sexy met ngamin sinarsara napausa nakon nga ada baby nan nakaaramid nakon itikrib anara gimatang napaigetin itimunmun nyeka ta isumet itang itiliw-liw ako ngem anya pa'y itang ti mama ay na nalakaya nagweten nga nagasawa karen tarek ti ang malen ken agsapa matukol tay arado ko napasagid ako kung naman na napasagid ang kan ay ngem anya pa'y itan ti mama ay na nalakaya nakmeten nga nagasawa di pa'y lagluan usungken sa paminsan di pa'y tumarao daytay manok na ngem anya pa'y itan ti mama ay na nalakaya nakmeten nga nagasawa karen tarek ti agmalen ken agsapa uray nugubat pa'y matukol tay arado ko po, nagado message dito Facebook lang yung madi mabasa. Alright, dito text line. Ayan, pagyaman namin apo, iti pa nang communicate yung kada kami even though kami apo kabaalan nga basahin. Kaya kasi naalas mo ti programa no, puro mensahes latang basmasan. So ngarod, tangor din na po ti moding kasunata mi para iti umon apaset iti programa yung Paul 1 at da kami manan kat agsubli kami kalpasanti sumagmamanoa palaghip. Ayan. Kata kadagiti ti Facebook apo. Agsar din kami biit. Post kami and then we will be back. Idol na, Majita ka Manila.